روز باش سلاف جه هر کسی را هیوی درم هم باشن و تف بخیر هاتن جه هر شهر پرچین کردستان جه هر دری جهانی اون تف بخیر هاتن ایروژی برنامه که تیرو تجیه داخویانیا گرینگ یا مراد کارایلان امی بواره پارو بکن خالین پر بالکشنه از باردکم و هواکین کو امی بهورا ویدری ببیسن و ببه پرچه که دیروگا کرد و کردستانه جبرکو هر روزه کو درباست به ایدی وناگره روزین پیشیامه روزین گله کی گرینگن جبو قدره کرد و کردستانه کسی کو باندور لقدره کرد و کردستانه کن یک جوان مراد کارایلان اجیراد بجم فرماندار نتوی تاخیانیوی هه از دخوازم جوار رجات کم پر بالداری لی تماشه بکن گوداری بکن اگر فرسنده و هبه قیت بکن در روزین پیش مده و ایجاب بکه و لزوم بکه کاز کنترل کم تونا دنگ میچوایه کالیتا دنگ اگر باش به ام پر وقت وندناکن ایرو نوچه مگلکن یا راستی پر نوچه برهب نکرج بر داخیان یا برفره یا مراد کارایلان چون از دخوازم وی واری گرینگی بدم خواندنا وی داخیانی از همه دنگی که کنترل کم عالی تکنیکی ده هر تشت دخم گارانتیه و پاشجی از دیرک به کیجان نوچه دست بکم از بنیرم از دو خوازم پیشی بچم جورا بیجم مچه آیر کریج بوه از همه او سابکم داخیانیه کو من یعنی نوچین کو من آماده کرنش بوه من دوری دا آماده کرنه اونزانن دوان روزین داویده باشه دوان روزین داویده AKP ketiyana به هن پروژه جدا د سالوگر آوابون پارتی خود هن انسانان ترانسفر دکه پرد دوان یعنی انسانان دکره وجدان انسانان دکره یک جوانجی اندامه که بری دم پارتیه گله کی بالکشه شهردار دم پارتی جو پارتی خو استفاده که چقاس دنگی کل سنا به پارتی بکده کی مزن بدس خستیه دچه د فروش AKP د بردیلوی د چب دس خستیه که کو ته چب دس خستیه یعنی چی بو که تلجم کردن ندید تو چو حوجی AKP بوی تحمیل تا وجدان خواه هر تشتی خواه شرف خواه هر تشتی خواه تفرود ده بردیلا پرده یعنی ده بردیلا تشتی کتنا یعنی چه ایجاب تکر چه تیرا تنید کر ده مراسم 23 یا سالوگر دامزراندن AK partiye de دو پارلمانتر 13 سروکین شهرداریین پارتیین جدا این سربخواه در باسی AKP بون یک جوانجی کرده سروکی شهرداریا بیراجوکیه جدم پارتی هاتو بحل بجارتن او جی دنبا وان کسان دایه ایدی اونجوارا دبیجن خواه فروش هستی فروش اون چید بیجن ببیجن از ندانم اما از حقیقتا شاشتی بین مجبر که از حتی ایرو فیر نبومه که کسین که دنبا که نشوپیا سیاست کردان ده مزم بونه و در باسی عالیه دن بونه عالیه دن نه ام ده پیواجوه که شهر دانه حقیقتا اون گوه بدن داخیانی مراد کارایلان ام تام ده نوا پیواجوه که شهر کی دجوار دانه تکوشین هیه روژین مانو نمان هیه یعنی لسر ماسی قدر کردان هیه تو جبو منفعت شخصی چه وراد بید که نوا شاشتیه که خطه کی وسا یعنی سوچه کی وسا یعنی حقیقتا هیه تو دنگی او قصه انسان بگری به هزاران انسان جبو پارتی خواه دیگه به نوع حرکتید خبتر خدمتید کن حد ددن وان دنگا کمیسرت کنتینن و تسلیمیتید کن توکه نونر هل دبجیرن تو و نونرتی دفروشی تا چی بدست خزد برده لویده یعنی ایواری تو چی مالا خواه چه وقت خواتته تو بزاروکی خواه چه وقت کاری خورم بخواه حقیقت از فهم نکنم از پردو خوازم پیرا بکیم دیالوگی یعنی اگر نه دنگی مد چی دکاره تبلیمه بجی یعنی از من پرسا راست خوازم جوی بکم از پر نکیم نوا و مجره یعنی مروان دیشینه باشه نها هوانو هفدیتن عراق و ترکیه بردوامن از اینک جوارا باس بکم دولت ترکیه هم به سوریه را دخوازه هفدیتنان بدومینه هم جی به عراق را هفدیتنان به عراق را افدمه که دست بیکریه به تایبتی دوان 4 سالین داویه ده
هنکی حکومت سودانی جهاتی هلبجارتن دولت ترکیه بومارا دنوا تکیلکی گلکی گرم دایه و لهمبری کردان دنوا دکو دولابین جدی دانه د داخویانیا کرایلانده هونه ببینن بالی دکشنه سرویه کیجی دولت ترکیه لروشتا ناوین به تایبتی لهر چار پرچین کردستانه دنوا کیجان پروژه اندایه و گاو بگام وان پروژه خچوا پکتینه سودانی حکومت عراقی چوا پرچه کی و پروژه و ام نها باس بکن شانده این ترکیه و عراقی د چارچوبه مکانیزم اولهیه استا بلنده سویل انقره دجون اولهیه بلند چیه یعنی کردن ستاتویا کردانه پیشاروش قدر کردانه لگوری داخویانی بردف که وزارت کاری دایر و یا دولت ترکیه önce keçeli سبه جیوینا چارمین ام مکانیزم اولهیه استا بلند ل انقره ل ترکیه تل درخستن دنابر ترکیه و عراق دایه دوی چارچوبه دا الیکاری سروک وزیر و وزیر کاری در و عراق دچن انقره هاتیا را گهاندن که و جوینا یکمین ا گروبا پلانا هفپاریا ترکیه و عراق عین روژه پیک ورن وزیر کاری در و ین ترکیه هاکان فیدان وزیر پاراستان ی ترکیه شارگولر سروک میتا ترکیه استخبارات ابراهیم کالن و الیکاری وزیر کاری نافخوی دولت ترکیه جی و تبلی و جوینه ببن ev meseleye nahem derbasi Afrinê dibin ew Afrîna şîrîn a ku xweza wî bihiştiye ji aliyê dewleta Tirkiye ve hatiye dagirkirin wan rojan tê bîra min hez di weşana zindî de bûm çawa bi heftê û du balafiran êrişkirin ser Afrînê çawa bi hezaran çete şandin ser wan keçû xortên Kurdan ên wê derê ku bi îmkanên gelekî qit di nava şer de bûn hêzên rizgarî Afrînê ji wê devê ve ava bûne tê dikoşin li ber xwe didin hewl didin بچوک بجی قسمی بجی خو بیان بکن هبونا خو نشان بدن اف جی مسئله کی شرفه مسئله کی وجدانه ام هنه ام لولات خونه ام ورم کشتنجی لولات خونه امکان مکم بجی امل برخوا بدن zarar بجی zarar کی بچوک بجی ام وی zarar بدن وان کاچ کرنه هزین رزگاری افرینه هر اراگاهات کوان العزاز لمرعه دو چالاکین جدا لدرخستنه Komên çekdar ên di kontrola Türkiye'de bune hedefa van çalakiyan li gorî daxuyaniya hêzên rizgariya Efrînê di van her du çalakiyan de 20 çekdarên girêdayê dewleta Tirkiye hatine kuştin 17 ji wan jî birîndar bûne. Hêzên rizgariya Efrînê diyar kirin ku şervanan dest daniye ser gelekî çek û amûrên askerî û bi silametî vegeriyane baregehên xwe bê ku zirar bibînin. Li gorî daxuyaniyê şervanên hêzên rizgariya Efrînê çalakiya li Ezazê نه تباخل درخستیه چالکیه لمرایجی 11 تباخل درخستیه یعنی بریا 3 روزه ام د دومینن هم در باسی زاپه ببن مجوره گوتو بو مسئله گله کی کوره تبلهه و لزاپه ناپیشتی و وان داخویانی شهر ام در باسی داخویانی برفره یا مراد کرایلاند بن اجی لبنده مکو هوال کمیسره ببن و به ویاوای هجمارم دیگه هجه جور اگر هوال آماده بن از هدیه دست به داخویانی برفره یا فرماندار نتوی مراد قرایلان دکم لزاپی کام بنرن چه بیه ناوند آگاهاندن و چاپمنی هپ اگر آگاهاند کو د چالاکین لهرمن متین و زاپی ده 6 اسکرین ارتش ترکاتنه کشتن لبل دولت ترکیه و که روزن دسپیک این ساله و سالابوری دیسا گازین کیمیایی چکین قدخه تم بکارتینه دفجوی کرنیخوا برندایه مخابن ملت کرد نکاره گلیه دولت ترکیه بی که دقات ناونتوی ده یعنی لمحکمین ناونتوی جبر کن نه دولته آنجا دولت عراقی دکاره گلیه دولت ترکیه بی که کو لسر آخوی چک بکارانیه جبو کسی کو گلیت کرد به دولت به ستاتویت دولت بونه هوا وکیدن قبول نکه عراق جی ام دبینن د نوا هفکاریه ده به دولت ترکیه دوان شرطان ده گلکی زحمت کو مرو کاربه گلیه دولت ترکیه بکه ancak serhildan raperin mümküne ji bo ku Türkiye dev ji vê terora xwe yê li ser Kurdan berde. Roja 13 tebaxê saat di 23:55 de yani tam nîvê şevê ji mesafeyekî gelekî nêz bi çekên ferdî li hêzên artêşa Tirkiye li qada berxwedanê Yagirê Amedî hate xistin di vê çalekê de çeperekî ku sê esker tê de bûn bi temamî hate îmha kirin çeperekî din ku li wê derê jî 2 esker hebûn bi temamî hate îmha kirin 4 esker hatin kuştin li wan deran bi tevahî 6 esker hatin kuştin di nava 2 rojên de wê de.
هزین دولت ترکیه جی 35 جاران جه هوا و هلیکوپتران به بالافرین شهر هرمی پاراستنی گل مدیه بومبه کرن دنا وان بومبه یانده گازین کیمیوی گازین قدخه هنه دقادا نافنتوی ده قاشو لبله هزین نافنتوی چاوی خو لبه مسئله دیگرن ام درواسی مسئله یا مراد کارایلان دبن داخویانیوی گلکی برفره بود دستک تیوی ده هاته وشاندن ام بوارا پاروتکن پیشی ام جیه بدن فرسندا دیروکیل پیشی امه ورن ام ببن یک بنیرن اگر حوالین کو فرسندی وان هبن و وشان قید بکن دروجین پیشمده ایجاب دیکه جوارا لزوم دیکه جوارا بیجم جناوه از نافبر نادمی جبر کو داخویانی بنیرن داخویانی جبر کو گلکی گرینگه از هدی بخوریم عجله نکم جی کو شیروبه دکه از شیروبه بکم شکرم خورا عاجز نبن لبنده بن باشه اندام کمیته رهبری پککی مراد کارایلان به وسیله سالوگرا چلمین اپنگا و 15 طبقه لسترک تیوی اخفی ده برنامه کی تایبت ده کارایلان بالکشان سر ایریشن دولت ترکیه لهمبر نرخ و قیمت انگلی کرد و دیار کرد دوی گلی کرد لهر دری خودی لزمان خود درکوه خودی لگووند و دروشمه خود درکوه کارایلان را گهاند کنها دو استراتژی لهوله هنه یک استراتژی آزادی کرد و کردستانه یا دنجی استراتژی دولت ترکیه عثمانیان نویه که آرمان جویجی به تمامی قرقرن و تونکرن ملت کرده بنگاوا 15 طبقه جی نه تنه درکتنه که چکداری بو واتی اویا ایدئولوژی واتی اویا چاندی سیاسی جواکی هبو و یکی هر کچو خو اثبات کر باوری دا چالاکیه باوری دا جواکی دبیجه مثلا بنگاوا 15 طبقه سال 1984 که باوری هیوی دای جواکی جبر کو حتی ویدمه داودوزا کردستانه حقیقتا هاتبو بناخ کرن کردستان لسری چی آگری مفتونه بناخ کریه لی 84 دا وقتی که چکا یکم هاته تقاندن ملت کرد بو خودی هیوی بو خودی باوری کدکاره جه ایروپی و کردستان خواه آزاد بکه وکه دنیا عالمی به خودی مافی خواه یه نتوی مراد کارایلان دومینه دوی دنابا جواکی ده هیوی چی بو جسارت چی بو به جسارت که بزن درکتن کلانم گلیمه پشتی وان چالاکیان به طیبتی باسا سالین نودید که اف شورشا وژینه یعنی جنوبا جیان ود بجه پشتی نه سالان یعنی ده سال 1993 و پنگا و چکتاری پیشی لطنبونه گلی کردگرد مسئله کرد و کردستان اجبو چاره سری آنی سر ماسه ام هاتن آسته آگربستی ام هاتن آسته چاره سری سیاسی بیجه مراد کارایلان لبلی دولت ترکیه تجاران نیت خواه یا قرقرنه نگوهراند جوی دمیوه ام جبو آرمان جوان یا سیاست قرقرنه بگوهرینن تید کوشن افحاله کی گله کی گرینگه بنیرن مراد کارایلان بیجه آنها ام جبو کو آرمان جا دولت ترکیه یا قرقرنه بگوهرینن یعنی میجی وان بگوهرینن ام تید کوشن ادی دوامه به ملت کرد رصافی بیه ملت کرد شیار بیه ادی داو دوزا خود زانه بقاسی خود سری را کریه سرهلدان پیکانیه بقاسی خود فداکاری کریه زاروک خود دایه پری خود دایه مالو ملکی خود دایه کوشبر بیه یعنی ملت کرد ادی فقط دکه کدوه ادی آزاد به حقی ویجی هایه لبله شر ایرو به تمامی لهمبر دولت ترکیه جبو کو دولت ترکیه بخه زوره یعنی جی بر ربازه کدن دولت ترکیه اخنا بکه جبو کو ملت کرد قرد نکه لهمبر سیاست قرقرنه جسالن 88 و شونوه پیشمرگه لباشور کردستان باش فکشیان قناخه که کریتیک هبو لحمو پرچین کردستان بهیویتی هبو tam دوی دمیده ده سالن 88 89 سالن 90 ده لباکور کردستان بلندبون شهر گریلا جبو تواهی کردستان بو هیوی بو امود بس اوان دماند که یعنی بسا تسیر 15 طبقه یل سر پرچیندن این کردستان دیگه مثل اوه اف شهر گریلا و گوهری سرهلدانه دما کو گلی می باشور کردستان دید
ku mirovên me ên li Bakur singê xwe didin ber tang û panzeran li kolanan şer dikin bi wê bandorê roja 5 Adara 1991 raperîna Başûrê Kurdistanê çêbû. Bandor li hev dikin. Li Başûrê Kurdistanê ev rabûn hêzda civaka Kurdistanê, hêzda netewa rizgariya Kurdistanê. Yani raperîna li Bakurê Kurdistanê hêvî da a Başûr ya Başûr jî da a Bakur. Divan heft mehên derbasbûyî de ango ji yekê çileya heta tîrmeha îsal yani heta beriya çend rojan jî hem li Bakur hem li Başûr dibêje hejmara şehîdên me nod û nehin. Ev li ser pirsa rojnamevan vê daxuyaniyê dide. Yani dibêje çapemeniya Dewleta Tirkiye yan jî meqamên Dewleta Tirkiye hejmara şehîdên we pir zêde nîşan didin. Çiye bersiva we? Hûn çi dibêjin? Ew dibêje na ev encama ev perçiyekî şerê taybet e, şerê psikolojîk e, tiştekî wî yani di heft mehên dawiyê de nod û neh hevalê me şehîd bûne hem li Bakurê Kurdistanê hem jî li qadên gerîla ên li Başûrê Kurdistanê. Em bidomînin daxuyaniya Murat Karayılan Dewleta Tirkiye dixwaze rûmeta civaka me xirab bike. Meseleya dayîkên basa hin binpêkirên mafê mirovan yên li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye dike wekê numune dibêje dayîkên emrê wan digihêjin 83 salî hene. Kalûpîrên me ên ku emrê wan digihêjin 75-80 salî hene. Wana tînin dixin zindanê bi rûmeta wan dilîzin. Goristanên me hene. Êrişê goristanê me dikin mesela. Yani bi şiklekî Dewleta Tirkiye êriş dike ser qîmetên netewî ê milletê Kurd. Li ku derê yani çawa merû dikare pênase bike li ku derê qîmetê Kurdî hebe ên netewî êrişê ser wê derê dike. Mesela goristan. Mesela çi fayda Dewleta Tirkiye heye êrişê ser goristanan dike. Çima? Ji bo Kurdan piçûk bixîne. Ji bo ku Kurdan re bibêje hûn ne netewî hûn ne tu tiştekin şehîdê we jî ne tu tiştekiye goristanê we jî ne tu tiştekiye em dikin em dewletin em ji we mezintirin. Yani ew qas basa van aliyên Dewleta Tirkiye dike. Mesela dibêje hevalên li zindanê nexweşin. Hinekî wan li ber mirinê ne. Wana bernadin. Bi qestî bernadin. Yani kînek heye di dilê Dewleta Tirkiye'de. Wisa dixwaze rûmeta civakê xirab bike. Aynî tiştî di meseleya çandê de jî wisa ye. Mesela numuneya govendên dide. Ji govenda Kurd acizin. Ji zimanê Kurdî acizin. Ji bo Kurdan siyaseta tunekirinê ye. Yan siyaseta qirkirinê ye. Ji ber vê lazim e civakê me êdî xwedî li van nirxê xwe, xwedî li van qîmetê xwe derkeve. Di vê meselê de herkes di mala xwe de herkes li her derê li ser karê xwe bi zimanê Kurdî biaxife bi Kurdî binivîsîne berhemên xwe. Bangekî wî wisa heye li her kesî. Yani ciwanên hêja divê temaşe bikin. Mesela divê xwe jî numune nîşan dide. Divê bi salan e ez Tirkî naxifim di çapemeniyê de. Çima? Ma ez Tirkî nizanim. Erê dibe ez Tirkî zanim ez bi salan Tirkî axifîme û tu tiştekî dijberiyekî min jî li hember Tirkî tune. Ama ji bo parastina zimanê xwe ez wekî Murat Karayılan tim Kurdî de axifim di çapemeniyê de. Baş e? Dibêje ez bi Kurdî de axifim ji ber ku li ser zimanê me siyaseta qirkirinê heye, li ser civaka me siyaseta qirkirinê heye. Ji ber vê yekê ez Kurdî tercih dikim. Divê em li zimanê xwe, li çand û kültûra xwe xwedî derkevin û tim van qîmetê xwe derxin pêş. Li erka netewî xwedî derkevin dibêje Murat Karayılan. Niha bahsa meseleya Afrikayê dike numuneyekî gelekî xweş heye. Eger bala we li ser be dixwazim bu ara parve bikim mesela Afrikayê li Afrikaya Başûr dansekî wan heye. Di dema Nelson Mandela de bi taybet li wê derê jî serhildan hebû. Serhildan hebû ama serhildana wan bi reqsa wan çêdibû. Navê reqsa wan çi bû? Toy Toy. Toy Toy navê reqsa wan e. Murat Karayılan bahsa Toy Toyê dike. û dibêje hûn jî bêjin tew tew. Yani li Afrika Başûr Toy Toy hebe li Bakurê Kurdistanê jî tew tew heye hûn dikarin pêk bînin. Di serhildanan da dawetê xwe de li her derê. Gelê Afrika Başûr bi ser jî ket bi Toy Toy. Çima em bi ser nekevin bi tew tew. Numuneya govendê çawa ye? Numuneyekî li Afrika Başûr heye. Li Afrika Başûr li herema rejîma nijadperest
سری دا بگرم نمونه گووند دبیجه لافریقا باشور لهمبر رژیم نجات پرست یا آپارتاید بر خدا نگل یا جواکی هبو وکی سرهلدانان جرا دبیجن و چاقه رقص کیوان هبو جرا دبیجن تای تای وسا دجی خدا دلیزن در رقصن رژیم آپارتاید جوی پر عاجز بو رژیم آپارتاید دبیجه او رژیم کی تایبت یا عید آفریقا باشوره تماما نجات پرسته یعنی نجات سپی که همه کسی رنگی وان سپی لجدا اوتوپیزان سارده بون جدا دکتن مکتبا ایرش ندگرتن اوتوپیزی سپیا ایرش ندگرتن محکمه این سپیا جی یعنی جیانا رشک و سپیان تماما جهب جدا بون ناویوی سیستمی آپارتاید باشه گری وان جی دویده اصرار دکرده به گووند خدا رقص خدا بوی رقص توی توی سرهلدان خوا گش کرن مزین کرن پیش راجی او رژیم نجات پرست یا آپارتاید تکچو نلسون ماندلا آزاد بو سرکومار ولایت خو و دولت خو نهاد به امجی لگووند خو خودی درکبن امجی ورم ببیجن تو لهر دری ام گووند بگرینن لهر دری ام گووند کردی بگرینن به زمان کردی باقفن لهر دری اف یک بنره دولت ترکی دوام 10 سال داویده جبو خو استراتژی که نو اساس کرد اف جی گلکی گرینگه نه مسئله آفریقا باشور هم در باس بون نه هم در باسی مجره گیدن دبن هیدی فرماندار نتوی بحثا تکیلی خوب پدکی که او سکنا پدکی یا دوی مسئله نتوی داد که یعنی پلان و پروژه که برفره یا دولت ترکیه هی لسر همی پرچین کردستان در حق روجلات ناوین ده دی اوجی زانن کو شرکی سیمین یه جهانی هی ام د عارفه اویدانه دولت ترکیه پلان خو هیدی پکتینه یعنی خو آماده وی شرکی سیم جهانی که لبله کرد لکدرینه گلو کرد دوی عارفه شرکی سیم جهانی ده قارب پلان و پروژه خو استراتژی که خو آوا بکه ببن یک یان اوی ببن پیلیستو کین دشمنین خو و اوی لپی پروژه خلکی بچن و تم کاشو برکاش ببن چواکو ده دیروکه ده چه بیه مراد قرایلان نمونه یکی دیروکه ده بسا بدرخانیان ده که گوه بدنش کرم آخوره پیشی ام جی بدن پلان و پروژه ام برفره ین دولت ترکیه چوا لیستو کان آمده دکن لپیشیا کردن بزانه بن پروژه دولت ترکیه چقاس برفره بنجی آرمانج اساسی پیشی گرتنا لکردانه ام گوه بدن مراد قرایلان ازیده شیرو ونکم دولت ترک دوام 10 سال داویده جبو خو استراتژی که نو اساس کرد افگله که گرینگه یعنی د سال 2014 ده شرایل دجی داعش پیش کت کرد تیدا درکتن پیش شورش روجاوی کردستان بریاوی چه بو بوشخه لباشور کردستان استاتیا کرد هه لباکور پارتی HDP ادی وسا دنگه کی بلند ورگرد چو حتی جسدی 13 جی در باس بو دولت ترک جوان پیش و چونن کرد و کردستانی ترسیا و ترکیه پرچه بگوتن و ترکیه پچوک ببه جبو ترکیه پچوک نبه دوی ام مداخله بکن دوی ام شر بکن دوی ام چاره که ببینن ترکیه چوا مزم بکن چه کرن؟ لسربی اساسی دنوا پرگالا دولتی ده همو هیز پارتی ارگنکون کی دبه بلا ببه اسلامیست نتوه پرستین ترک تف هاتن جمعه رنگی وان جدا بجی بون یک دنوا هفده وکه دجمن خویاد کن دماکو مسئله ده به مسئله کرد همی هاتن جمعه جبروی یکیش خورد گوتن مسئله بکا سرونی چیه؟ بکا یعنی لروجلات ناوین کردستان چه ده به ستاتویا کردان تی ناس کرن و اف جبومه مثلا بکایه ده به پیشی لی بکرن جبروی یکی لاوه هف کرن رجا کرن کسی کن نه به یک وکه خاین اعلان کرن جا مراد قرایلان باسا به مسئله که ام بدومینن sadece زود herke hedi mesele ser mesele pozisyona pedeki ya da bir meselede ka lükuderi cidigre ka çavadike u karaylan buxa çüye heditin pekaniye dö jara bir rayedarın pedekira rayedarın pedeki çi bersivdane na hamid ve daxuyani de hene şkerem axara dibêje çi
دبی اف هزین کدنا با خدا بون یک لترکیه طایب اردوغان وکی کوردینه جبو خواه هل بجارتن دیار کرن به وی فراسته وان لشکری خواه ده عراق ده سوریه ده بجی کرن لشکر شاندن حتی لیبیای سومالی نیجری آذربایجانه لوی دره خواه آمده دکن دکیون پوزیسیونه دولت ترک ستاتویا کرد و کردستان آزادیا کرد و کردستان جبو خواه وکی تولیکه وکی خطر تبینه دخوازه سیاست قرکرنه سیاست تونه کرنه لسر جواکا کرد بمشینه دخوازه ترک چیتی پیش بخه دبیجه مراد کرایلان از دو جارا چوم جم پدکی من گوت ورن مسئله پر مزنه مسئله جبرجواندین پارتیان جی مزنتره مسئله قدر کرد و کردستانه ورن ام بفکرن چی بکن ام نقاش بکن که چه چاره هیل پیشیامه جبو که ام وی ملتی آزاد بکن نه جبو پارتیان خواه مراد کرایلان باسا ناورو که هفدیتنا خواهد که اگر هون آماده بن ما اف استراتیجی دولت ترکی با آلیین کردی را پارو کرد یعنی یکو دولت ترک پلان کریه جبو تواهی کردان خطره دوی امجی لهمبری وی ببین یک امجی پوزیسیون خود دیار بکن استراتیجی که نتویا کرد دوی هبه ده سال 2015 2016 ده از بخواه دو جارا چومه جمره و بریا پدکی وان مجارین ما کنها جوارا باستکم ما توانی سرماسه ما یک بیک به هفره نقاش کر و چاقی ده گوتن راسته وصایه ما چی گوتن راسته تثبیت ود جیدانه هون دیرو که راست خونین هون پیش روژی جی راست بینن یعنی تو itirazı ki pedeki tu ne bu dema hevlitinande. مجوانا گوت ورن ام به هفرابن واجی گوت اری راسته دوی ام به هفرابن ما بریار گرد کو کمیسیون چیبن دداویا داویده وقتی کو ما به هفرا لحف کر ما گوت تثبیت ما همی راستن ای باشه ام چی وابی که من نوا فعالیتی کمیسیون دوی وره آوا کرن چند کمیسیون بلکه 10 کمیسیون کاری در و یا آبوری دوی دی خباته که هف بش وره کرن ما دست به خباته کمیسیون کر باشه ما بریار گرد کو کمیسیون چه ببن جبو پرسکریکان چاره سر بکن لبلی خباتا ما تام هن نکت بو پراتیکی ما دید کو پدکه گاو بگاو جمسلی دور دکیوه هر دو جارانجی پدکه خوششون وکشاند یعنی جدور و تماشه کر لی دجبری دیشتا جی نکر بشره ده سال 2017 ده ما دید کو رفراندوم دانه دست بیکرن ده ما رفراندوم ده دولت ترک شو ایرانه بوان را لحف کر دولت ترکی هات ایراقی بره و بریا ایراقی را ویده می لحف کر ام بسا 2017 دکن دما رفراندوم سرخابونه کردستانه هاته کرن دولت ترکی همچو ایرانه همچو ایراقی بوان را هفدیتن پیکانه لشکرن ایراقی آنی حتی سر سلوپیه تیبیرامن گوت امه به هفره مداخله بکن اف مسئله امه و ایراقیه یعنی دجبریه خواه باش اشکره کرن و دمه تو علاقه دولت ترکی به پککی تو نبو مسئله تنه کرد و کردستان و رفراندوم بو و ایراقی جی کشان دالیه خواه به یکیش بیر نکن دبیجه مراد قرائل یعنی دجبریه خواه نشان ده اساس اف کریار ترکی اف گوتن ما همی بشراست که تشتی که ام دبیجن کرنین دولت ترکی گوتن ما بشراست که یعنی راست دردخه مثلا ما دبی مجی به پدکی را نقاش کر مهیوی کر که بویه که پدکی وان راستیان ببینه بلکه ام نزی ها ببین بلکه ام به هفره بخبته چاره سریه که ببینه جبو قومی خواه جبو ملتی خواه ما پر مجادله کر که جبو پدکی ویه که ببینه وی راستی ببینه که مسئله رفراندومه یا مسئله نه پککیه مسئله کرد و کردستانه دبی مخواستم به پدکی بدن دیتن لیما دید که پدکی جنشکا و رابو چو جم طایب اردوغان لپیشیاوی سکنین چون انقره رایدار وان هاتن هفو دو دیتن یعنی دبی انبیا چوا پینا سبکن؟
خویای ده انجام تهدید این دولت ترکیه ده وقتی گفت امی و برچی بهلن امی و رزیل و رسوا بکن امی دور لوت تنگ بکن امی ایریش بکن سر و علاقه پیکیت نبونه و ده امی پدکه چی کر چو مجبور مراد قرایند بجه از به هلوستا پدکی یکو وگر یا جم دولت ترکیه و که تسلیمیت به از نبینم ات چه بیجم یعنی ناوی به حرکت پدکی چیه دبی نا د دیروکا کردان ده دبی نمونه که مثلا هیچی ندرنگه دبی هیچی ندرنگه هم دکارن هف ببینن مثلا بانگین کارایلان هنه رجاوی هه دخوازاوی هه یعنی هیچی دبی راستی لوهولی هم ببینن د دیروکی نمونه یک نشان ده فرسنده کج دستی مچونه ایرو اموان دانه که نمونه دیروکی گلکی بالکشش کرم آخر گوه بدنه بنره جسالن 1830 حتی 1832 دیان و چاخه دولت عثمانی پر قلس ببو تمام لکردستان لرواندوزه میر محمد رواندوز گلکی خورد بو حساوی هبو جاردن لبوتانه میر بدرخان بک هبو او جی گلکی گنش بو جوان بو جه پیشکتن را وکری بو ویکی ببیر دخه پیشاروژه که جبو خواه دبینه اگر کو هر دو هز ورن جمهف یعنی هزین رواندوزی و هزین بوتانه ورن ببن یک دکارن دولت که کردستانی اعلان بکن تا ویدمه یعنی تو کسی که کل پیشوان آستنگی که مزن چه بکه ویدمه تونه لیه هر دو میرین ما ای کردستانی راد بن چه دکن بفکرن تخمین بکن چه دکن میر محمد رواندوزی ایریش بوتانه که دخوازه هزی بدرخان بک تک ببه جاردن aynı deme erişe şengalet ki جوخه فرمان لسر گلمه ازیدی راکر بوی دمه به هزاران کس دوی فرمان ده هاتن قتل کرن میری روان دزه یعنی وسا بخوا لحب خستنا دبیجه مراد قرایلان دبیجه گوتنی وینه ای چی بو میر محمد روان دزی تک چو دولتان او تک بر جبرکو پیلان و پروژه دولت ترکیه دائما 2000 بردتن هف 2000 کردستانی بردتن هف باشوری کردستانی دبینن هولر پیشت که و باشوری کردستانی جالی آبوری و پیشت که و ام چه بکن دوی ام شرکی نبخایی چه بکن ام هنکی وان کرده قلس بکن یعنی پر زحمت مروی راسیه ببینه حقیقتا ای باشه مادم که موسا دبینن دوی ام نبخواد ببینیک یعنی یا پر نزحمته دوی امره ندم از گوت اولا شیروی من بوند جمله از نکیم نوا شیروی خواه از جیه بدم گوتنین قرایلان نها دویجه امره ندن وی نها لاواوی رجاوی هیا دبیجه مراد قرایلان فرماندار نتوی اجیرا دبیجم فرماندار نتوی ایدی هونچه و دبیجه نزانم دوی امره ندن وی که تقاز دوی ام وکی کرد وکی ولاد پاریز دوی سردما 21 ده نهیلن دیروک خواه دوباره بکه ورن ام دوز آزادی کرد و کردستان بلند بکن بسر بخن یعنی دو استراتژی نهاله هوله هنه یک استراتژی آزادی کرد و کردستان یک جی استراتژی عثمانیان نو یا دولت ترکیه که آرمانجا و استراتژی دولت ترکیه یا عثمانیان نو تی معنا قرکرنا کردان جبر که کرد آستنگل پیشیا به پلانوان مراد کرایلان دبیجه ارتش ترک نجبر هبونا پککی جبر ترسا رفراندوم نها هاتیه کتیه باشوری کردستانه اوجی تثبیت اکی گره بالکشه حقیقتا جبو من نویه اجوارا بیشم یعنی پر نای بیرا مروان نها وقتی که مروج در و دنیره مرو دبیجه دولت ترک چد که هنجت اری هزینگری لالوی دارینه اما که دولت دچنوی داره ام هزینگری لا تکتبن اف هنجته یعنی بهانه وسا نشان داده لید راستی ده چیه کم مراد کرایلان بخونیم باشتره از شو نویده شروع نکم پیشتی خونه خواه رفراندومه جبو که کرد جو کنترول در نکبن دولت ترکیه بریار گرد که دورین باشور کردستان یه استراتژیک داگر بکه aynı bریار لسر سوریه جی کرتن aynı bریار لسر روجاوی کردستان جی کرتن کنگی اف گرد پیشتی سال 2017 چما
ji referandumê tirsiyan, ji bo cardin tiştekî nebe tirsiyan, ji bo serxebûn falan îlan nekin Kurd, dewleta Tirkî xest bixwe were têkevê mudaxele bike. Niha dibêje ji bo PKK em hatine wê derê. Helwesta Murat Qarayalan gelek balkêş e, divê na ne ji ber PKK ye. Biryar girtine, biryar. Awsa helwesta wî yê kenekî tûş heye, tarzê axaftina wê ye, ez ana vê derê nikarim nîşan bidim. Ama bi tarzê xwe, bi awayê xwe wisa dibêje. Dibêje ji referandumê tirsiyan, ji bo cardin tiştekî nebe serxebûn falan Kurd îlan nekin, xwest bi xwe were bikeve. Niha dibêje em ji bo PKK hatine. Ya na ne wisa ye, biryar girtine, biryar. Vaya devletê qirar girtiye. Ji bo ku tiştekî dervê kontrolê pêk ne, lazim e Başûrê Kurdistanê deverê stratejîk dagir bike, li wê derê bixebin kontrola xwe. Lê ji bo ku van deverên stratejîk bixebin kontrola xwe çi kir? Li bahane geriya. Ka em çi bikin bahane, em çi bikin sedem? Tamam, gerîla li wê derê. Em hebûna gerîla bikin bahane, em biçin bikevin wê derê. Dibêje Murat Qarayalan. Hincet weke hebûna PKK nîşandan, PKK nebiya wane hincetekê din, wane bahaneyekê din bidîtana. Wê bigotana mesela hincetekê din çi mümkün e hebe? Mesela Türkmenên li Kerkûkê di xeteriyê de ne, di tehlikê de ne, li ser wan êrişê ye. Em ji bo wan tên dikevin Başûrê Kurdistanê. Em ji bo wan alanekî garantî dixwazin ava bikin. Wekî li Qibrîsê. Devleta Tirkiye çima çû ket Qibrîsê? PKK ye bû. Na. Devleta Tirkiye pir rehetî dikare were bikeve Başûrê Kurdistanê û Türkmenan bike bahane. Eger PKK nebiya. Dibêje PKK nebiya wê hincetekî bidîtana, wê bigotana mesela Türkmenên li Kerkûkê di xeteriyê de ne, em ji bo wan tên. Wê tiştekî din bidîtana. Yani ya esas devleta Tirk biryar girtiye ku Başûrê Kurdistanê biryar girtiye Rojavayê Kurdistanê destpêkê bawekî fermîk li wan deran tampon ava bike. Paşê jî heremên Mîsaqê Millî dagir bike. Proje wana Mîsaqê Millî ji Helepê dest pê dike, yani Afrin Helep dest pê dike, heta Musulê tê, heta Kerkûkê diçe. Wextê ku em dibêjin Musul Kerkûk, nayê maneya navenda bajarê Musulê, navenda bajarê Kerkûkê. Duhok, Amediye, Akrê, Zaxo, hemî di nav de ne, heta Silêmaniyê diçe. Yani Başûrê Kurdistanê yek gundekî nahêle. Ji ber ku ew sînorê ku em dibêjin, Helep heta Qamişlo di Sêmalkara derbas dibe, Şengal jî digire nava xwe ji ber ku Şengal perçeyekî Musulê ye. Ji wê derê derbasî Kerkûkê dibe. Kerkûk ku derê ye, heta Silêmaniyê jî digire nava xwe. Yani vaya hemî proje wan e. Proje xwe bawekî resmî vêgavê bilêv nakin. Lêbelê Dewlet Bahçelî li ser navê hikûmetê dem bi dem vê yekî bilêv dike. Niha ez daxuyaniya Murat Qarayalan bidomînim. Hebanno. Ji bîr nekin heme dernekevin çûkî ez dixwazim halê we binêrim, mesajê we binêrim paşê. Daxuyaniya Murat Qarayalan em pêşî bi dawî bikin. Niha dibêje yani Tirkiye ev xistiye bin biryarê. Lêbelê digel ku em vê yekî hemî dizanin jî, digel van rastiya jî pedekê mixabin niha rabiye çûye cêm wan, li cêm wan cih digire, li keleka wan cih digire, ji bo vê min got îzaha vê tune ye. Dibe mêjiyê min nagire ez nikarim fehm bikim. Ew qas plan proje li ortê ne çawa mümkün e ku pedekê diçe li cêm wan cih digire, dibe ya ez dibe ez tê nagêjim, ez fehm nakim yani. Ne ku stûjdar dike, ez dixwazim tê bigêjim. Yani divir da PKK hincete, ez vê jî bêjim, Dewleta Tirk ew ciyê ku dagir kirine qet û qet jê dernakeve. Ji xwe yekê bişopîne dibîne ku ev rê çêdibe. Mesref lê dike. Ev sengerek û ava dikin ne ji bo 10 salan e, ji bo mayînde bimînin. Ma ev çawa nayê dîtin? Divê ev were dîtin. Ji bo vê ez li vir dixwazim bangê gelê me bikim.
gelê me Başûrê Kurdistanê di serî de gelê me Behdînan ew bi xwe bi çavê xwe van tiştan dişopînin dibînin. Me destpêkê biryar girtiye me got em ê li ber xwe bidin. Em ê heremê biparêzin. Ji bo parastina axa Başûrê Kurdistanê, ji bo parastina axa pîroz çi ji destê me hatiye heta niha me kiriye û em ê bikin jî dibêje Murat Karayîlan. Niha ew dixwazin herema garê bi dest bixin. Ew dixwazin garê bigirin. Dipirse eger dewleta Tirkiye garê bigire wê çi bibe? Mesele sirf hebûna gerîlan ne. Garê wekî girê raserê Musulê ye. Tam di navbera Hewlêr û Duhokê de ye. Dilê herêmê ye. Em rê nadin vê yekî berdêla wî çi dibe bila bibe dibêje. Ne ji ber hebûna gerîla? Ji bo parastina temamê herêmê. Garê gelekî girîng e dibêje Murat Karayîlan. Em ê li ber xwe bidin. Li dijî dagirkeriye em ê şer bikin. Eger divê piştevaniya gelê me hebe, em dikarin hêzên Tirkiye bi temamî ji ser axa Başûrê Kurdistanê derbixin. Eger gel piştgirî bide me. Murat Karayîlan behsa gelê Behdînanê Başûrê Kurdistanê dike, lêbelê ez jî behsa gelê me ê Bakurê Kurdistanê dikim. Eger serhildan çêbe, eger piştgiriyekê hevbeş çêbibe, hakikaten jî dewleta Tirkiye du rojan nikare li Başûr bisekine. Mecbûr e derkeve. Helbest lazim e. Ji bo navê banga min ji bo hemû gelê me Başûrê Kurdistanê bi taybetî ji bo eşîrên Kurdistanê ye. Welatparêzî heye em piştîvaniya gelê xwe dixwazin, em ne ji bo pereyan şer dikin. Em bi tu hêzekî derve ve negirê dayîne. Em bi temamî bi serî xwe ne. Em Kurdin, em Kurdistanî ne, em di berdêla pereya da şer nakin, em temamî şoreşkirin. Me soz daye gelê xwe, em ê vê axê biparêzin dibêje Murat Karayîlan. Bangekî wê din jî heye, ka em cî bidin vê bangê jî, di derheqê Rojavayê Kurdistanê de Murat Karayîlan dibêje dewleta Tirkiye herî zêde ji statûya xweseriyê ditirse. Dixwaze bingehê xweseriyê yê sosyolojîk tasfiye bike. Li Rojavayê Kurdistanê gelo ev çi qas pêkane dibêje, çima? Dibêje dewleta Tirkiye dibêje ez 30 kilometre tampon dixwazim çê bikim, herema tampon, yani herema ewlekariyê. Eger 30 kilometre bigire, ji xwe Rojavayê Kurdistanê namîne, yani mirov dikare bibêje eger dewleta Tirkiye ji destî wî were, xwedî du armancan e. Yek, tasfiyekirina Rojavayê Kurdistanê, ya duyem jî rêveberiya xweseriya Bakur Rojhilatê Sûriyê bi temamî ji holê rake tune bike. Divê mirov wisa bibîne. Ev ne dagirkeriye ya ku dewleta Tirkiye dike. Ev bi temamî qirkirin e. Lê em dinêrin hinek ji bo xwe dibêjin em Kurdin li Rojavayê Kurdistanê. Em siyasetê dikin. Navê me ene kesê ye. Em li Enqerê dixebitin, bîroyê me hene. Yahu dibêje ma hûn nabînin. Bênamûs rabûne dixwazin welatê we tune bikin. Dixwazin gundê we ji holê rakin. Tu li wê derê çi digerî, çi karê te heye li Enqerê? Yahu dibê vegere nava gelê xwe, di nava gelê xwe de bikeve nava tevgerê xizmetê bike, siyasetê bike. Vaye li vê derê berxwedêr hene. Piştgirî bidin hevalên xwe yên berxwedêr. Hevû du bigirin, di nava xwe de tifaqê tê çê bikin. Dibê belkî ancak mirov dikare wisa dijmin têk bibe. Wekî din tur rê tune ye. Dixwazin Kurdan belav bikin ji hevû du. Lewma banga min ew e. Hemî Kurdên li her derê cîhanê dibêje Murat Karayîlan. Basa hunermenda dike, akademisyena dike, siyasetmedaran dike. Partiyên siyasî kî dibe bila bibe. Yani dibe îro, roja, manû, nemanê ye. Qedera Kurdan dibe li ser maseyê biye pêlîstok di destê dijminan de. Cî we ne Enqere ye. Vegere nava milletê xwe û bibin yek planên dijmin xirab bikin. Yani êdî siyasetmedarê me ê Bakurê Kurdistanê jî li ser vê yekî dikarin bifikirin. Li wê derê elbet siyasetekî hinekî cudatir heye.
ev mesele biviyawe hevanno daxuyaniye Murat Karaylan ya ku min texmin dikir ku bala we dikişine min jwara berhev kir ani jwara xwend naha gelek nûçeyê din hene ez naxwazim îro li ser nûçeya Murat Karaylan nûçeyên din jwara pêşkêş bikim lêbelê ez dizanim li İsraîlê hewldanên agirbestê hene hem Amerika, Britanya hem Fransa, Almanya, İtalya li xezayê dixwazin agirbest îlan bikin bang li Îranê kirine eger dibe em agirbest îlan bikin ji kerema xwe re tu jî dev ji êrişê xwe berde İran ji ber ku son dixwaribû ew êrişê ser İsraîlê bike İran jî dibe ya İran nabêje Amerika dibêje me İranê re li hev kiriye eger agirbest pêk were êdî şer çênebe İran gotiye rast e êdî ez dev ji êrişê xwe berdim û ez ê son naxim yani baş e mesele ev gelek nûçeyên din ên girîng hene di dunyayê de tabii ama îcab nake mirov hemî di aynê rojê de parve bike niha ez werim cem we hevano anha bi qasî 505 heval me dişopînin ez minnetdarî we me spas dikim ji were ji bo vê eleqa we hêjmara aboneyê me niha gelekî kêm in li gorî rastiya me dibêjim gelekî kêm in çünkü em wekê ekîba me wekê hûn em tev bi hev re em heq dikin hêjmara abone me zêdetir bibin elbet hemî hevalê ku li me temaşe dikin eger bibin abone ez garantî didim we soz didim we ku dewleta Tirkiye we nabîne kesê ku dibin abone xuya nakin eger hûn bibin mala we ava hûn nebin jî mala we ava li gorî kêfa xwe tevgerin heqeten ne mesele a mühim ew e ku mirov hevû du temaşe bike ji meseleyên me ê Kurdistanê agadar bibe hûn li kudra cîhanê dibin bila bibin ji bo me feq nake ama ez dibînim di van rojên dawiyê de hevalên me yê Almanyê eleqa wan zêdetir biye ji bo me bi taybetî Fransa û Swîsrê jî ez bala we bikişînim ser wê derê hem hevalên me ê Swêdê hem Swîsre, Fransa, Almanya İngiltere de jî di nav de ye hinek destpêkirine zêdetir me dişopînin Awsa rêjeya temaşevanê me ê li van hereman pir bilind bûne Almanya hema nîvê temaşevanên me bigire ji Almanyê ne ev me kêfxweş dike ev jî zorê li me dike ku em êdî cih bidin pirsgirêkên Kurdan ên li Almanyê ka heqeten pirsgirêkê Kurdan ê aborî dibe ez pir dixwazim meselên aborî de jî agahiyê min çê bibin rê û rêbazê xebata ekonomîk ya bi hev re merov çawa dikare li Ewropayê xebatekî hevbeş ya ekonomîk bimeşîne çima em ji hev dûrin çima em tifaqa aborî çê nakin di nava xwe de ev mijarê mühîm in di rojên pêşme de di demên pêşme de em dikarin hin karsazan jî bikin mîvan em li ser nîqaş bikin merov çi dikare bike ku li Ewropayê yeketiyekî aborî ya Kurdan hebe ku merov bi hev re xizmetê bide ez hinekî li peyamê we binêrim komanter Şahin tu çewanî mala te ava Ebedîn Acar Şêrpiling Roleda Amet Muzur Dersim ez navê we hewl didim hemiya bixwînim lêbelê hêjmara we awqat zêde ye yani kêmasiya we tabî em hîs nekin alan heye Abdullah Elmas rojîn ariyan tu bi xêr hatî wekî din herdem Kurdî Muzur Dersimê gotibû Mustafa Koyun kîjan Mustafa kîjan troll xirab daxife navî ji min re bêjin ez ya troll bila hebin ya ew jî rengekî jiyanê troll bila tiştê gotinê xirab nebêjin ama navê troll çi ye ji min re bêjin ez qeneve pêşî lê bibînim bila ji me re gotinê xirab nebêjin ya niha edî hêsan biye hûn zanin di rûpelê me ê Kurdî de jî mesela di kanalê me ê Kurdî de jî tu Tirkî kîjan ya hûn dibêjin blokê bike ama tu navê wî nabêjî
Cizreli tu navê wî camerî bibêje yan jî canekî em blokê bikin. Ez hakikaten kez binêrim li jêr dinêrim navî ji min re bêjin. Şahîn e. Ama Şahîn kez binêrim Şahîn ku dirê Şahîn ez anal te digerim te blokê bikim. Şahîn tu xweş kal ku dirê min nedîtiye ji ber ku ez nava heyecana weşanê de me ewa dibêje dünya küçüktür Ahmetlî nizamçı Şahîn blokêkim hûn çi dibêjin wextê we got blokêkê ez blokêkim min Şahîn dît çekî min mesajî wî nexwendine min peyamê wî nexwendine ji ber vê kê nizanim çi dibêje kî ji we dibêje blokêke ka bêjin blokê bike ez blokê bikim Şahîn emana li ser te qirarê didin hûn bêjin blokêke gelek hûn basa Şahîn dikin e erê blokêke Şahîn blokêke Şahîn blokêke herkes dibêje Şahîn blokêke Şahîn tu çi derheqê te de biryar hate stendin di encama dengdana demokratîk de em te blokê dikin û hemî xeberê te jî em li te vedigerînin Şahîn baş e aha Şahînê me çû wekî din em kî blokê bikin wekî din kes ma kes nema erê moderatör ew sîstema moderatörî çawa çêdibe mesela yek ji we heval dibin moderatör ji bo ku van peyaman bişopînin blokê bikin wisa dibe yani ya rastîn bay bay Şahîn çû rojîn here bî erê wextê îca bike ez yek ji we hevala dikarim kî ji we xwe pêşniyaz bike bila yan jî hûn hebû du pêşniyaz bikin vê derê hûn bikaribin van peyaman kontrol bikin û îca bike asteng bikin îca bike bersiv bidine hevan ez xatir ji we bixwazim bû 55 deqe û piştî Murat Karayılan jî heqeten bandor li min kir ez dixwazim ev vîdyoya me jî were parastin o gelekî giring e eger ez ka peyamê wê dawî binêrim eger tiştekî moderatör rast e ya êriş bila hebin normal e ya jiyan e êrişî heye xeber küfür heye wextê ku merû kete dîlanê dibe merû xwe behecîne dibe merû van tiştana bide berçav yani mesele ne elbet dost û dijminê me hene ama kî ji we dixwaze bibe moderatör ji me re paşê peyam bişînin yan jî vê derê de em bi hev re biryar bidin di encama dengdana demokrasiyê de aniha ez bikevim nûçeyên dawî eger tiştekî tune carinan di nava bültenê de nûçeyên deqeya dawî tên em îmkan çê nabe em bi were parve bikin ez wisa lê binêrim paşê ez hema derbas bim li vira da tune tiştekî ez biçim ka hin ajansên navnetî jî hene ez li wan binêrim eger tiştekî tune be di encama êrişên Tirkiye û Îranê de 425 kes hatin qetil kirin ev kîjan êrişê bas dikin tîmên avakirina aştiya civakî CPT ragihand ku di êrişên dewleta Tirkiye da girker û Îranê de ku navbera salên 91 û 2024 de pêk hatiye 425 kes hatine qetil kirin çima daxuyan yek wisa vê gavê din kî yani ji 91 heta îsal pir însanê din hatine qetil kirin ez bawer nakim baş erê em hatin hûn stûdya me çawa dibînin ev dekora me baş e yan dekora me ya hêşin hebû baş e ez bawer dikim kêfa hevalan ji sor re hatiye û li ser vê dekora me ya sor jî hûn fikrê xwe ji me re bêjin ez kêfxweş dibim hûn vê dekora sor dixwazin yan dekora doh pêr ewa hêşin hevalê me ê sor tercîh dikin ev bila binivîsînin sor eger ê hêşin dixwazin bibêjin hêşin دهادێ بخاطرێ we bihêviya rojên xweş azad çi dikim bikim bila bedê we dem baş silav